Karangu ni akwenda riu aberute gitambaya tondu gikorwo kirahumbirwo rugari akagikiongo gikarega kuruta wira. Ngatho ni undu wa gucoka meru marie no mamenye no makarihira ni miario yakorwo ikirorio kuri aini ta Martin wa Janet Karangũ wa Muraya na Ngaru ya Junior haria maratwarite mubunge Oscar Sudi agatwarire andu akuria gicigo giake kia ubunge empowerment no niguo njamba ici cia ruriri ciakorwo ikiorotwo Kiengei Bishop Ben akimandikira na kumera wanachoma yao yote sipendi siasa lakini acheni kufanya watu wetu wakae kama nyinyi waimbaji wa Kikuyu, nyinyi hatuna shida na nyinyi, tafutieni watoto mtajibu maswali baadaye. Akenya mauma na marakara muno ni kuona atongoria a gisiasa na aini ta Karangũ wa Muraya mathiete kuria kwa Oscar Sudi gutwarira youth empowerment cia nduthi mashini matangi na indo ingi cia bata but guku Mount Kenya makarehera muyuthi na mutimia mirengeti na mboco itarahia inegene riria Kenyans makiria ria kuma gicigo giki gia gatagati wa bururi ni atuma event ya empowerment egubangitwo gukahanika rucio egitongorio ni deputy president wa ihinda riri Kithure Kindiki hamwe na atongoria angi ta Kimani wa Icung'wa na ithe wa Methu gukorwo igikanjwo kuona ekwageire gukorwo ikihanika kuria Thika Ndama onake ni atonyia politicians na aini aya kararitho ni undu wa gugikorwo magitwara indo cia bata kuria gwa Kalenjin no guku gicigo gia Mount Kenya magakorwo makirehe mboco akorwo akiuga watu wa mlima munichague nitakuwa nikifanya empowerment kama hizi za Oscar Sudi. Ile nilikuwa nataka ya Subukia ilichukuliwa na mheshimiwa Ngaruya no niguo aini age magikorwo magitonya ndeto-ini ici makirunga aya marakoretwo magithie kwemathira no makariganirwo gukorwo makirerera muyuthi wa Mount Kenya na umenye Karangũ ni mundu mwe wa gusupport mundu ucio wa mboco ona my brother ndugagiciria ati riu ningi ati uguo tutigikinyagirwo ni tumaundu uguo antu no tukimenyaga